Iyang kay panipod mananwaw na raksokon pon payuwaon kay sunankan ko lukan ko nanalang ko ng kaniyay ko mga choror hong sapal machail kap na koryang kap na speaker ng legislature saun ko pong lapalapakan ng panyensya mamot sa government o chon pon payunsak pechawan luka kuburan karasang ng sapal machail rongan ranwach ngay Sir Nicolas, mabahan pechawan kalali ko kupurakan, hautapan sa pulmachay rongan ranwach. Hoya charalaman sa pulmachay rongkan, kayo tokan munian kapinsalet sa mga COVID saktuwaw, karyaw, Kampan School and Ponpey pan pechawan muya program, programen takeover, o kasilu sa pulmachay ran masalangan wen Ponpey. Wrong sang kolonya Wayne Pohnpei. Pohnpei State COVID saktuaw task force man pachawan sa karako way pokon mesanger ranwach pachawan iray laramasakan makakernyang kachkita pachawan token sila kapinsalete so mga COVID saktuaw sang samparay sakwanu bachota. ONPil pachawan sensan may rali yakan melisayan o li makin katiti socho kaknyang kachkita pachawan halat tokan munuwach. Tokan sila kapinsalete so mga COVID saktuaw pachota ni publikal palpanyan manmuni and Pohnpei. Panian publikal kan pachawan rajitak lakwano ni mainsang lel klak limaw ni sauchig sang niyat len yalan. Karas naman yang kachkita pachawan tokan sila kapinsalet teso mga COVID saktuaw panananaw teta taropoy monto kapan pachota. Tokan sila kapinsalet teso mga COVID saktuaw wach kan muyawi ang nipa o pan pachota pakriyaw nan aray raryay sakwalo nan punga. Sang nakawaitan pariyan US Center for Disease Control unian sila and kapinsalet teso mga COVID saktuaw at socho kapar o palpan parara pachpacho ni percent tuway sa payo poincheo. Lalagat ng pepor yay saklumaw yakat niyay sakeo ray laramasak and Pohnpei kan me kachkiyar ta pachuaner to kan silasin and kapinsalet so mga COVID saktuaw kaya wantok iray laramas Riyakot wala mo kukunik paman o irayla kan makanakalara ray chungal tong koryaw irayla ramas wana puki paman. Wani mek kachayal Pohnpei pachawan sa palman kay tachungalan kayan sawach pachpacho no wani nen tuwapki. Karyawain sa palmachay rongan ranwach panian rong nan sa palmachay retyon Pohnpei pachawan alatya reo rong sang Kampan School and Wayne Pohnpei. Makasaleta Kampan School and Wayne Pohnpei pan pachawan uyay program ni pepor riyay saksilur yakat riyay sakeo. Nan wasan meeting law nan conference room me pachapay labalap kolonya Wayne Pohnpei. Program wat pan pachawan yaw yang Raichon School and High School kan and Pohnpei hap meli railakan me pachpachanan pin kay sakriyaw and High School kan and Pohnpei public o private school kan. Ning tuwan tama sansan may right sa riyak waliman me pan pachawan pilibil tapo yan chaweta program watch me pan pachawan kasala ang way pakon kayak may right ngalan kay sang nakaway tanapis kan me pituan aray pan sangan kamawata. Iray eno tapali sa palmachay lapis na neuran niya isaw may right pan kanakaila right ngal school. Medyo ya kayong sangan programa chapan pachawan muyawi nan Wayne Pohnpei. Irakasilo ye iran masalangan Wayne Pohnpei.
lal pan mi minipit silu point isu kelak 5 minit silisak silu na may isang. Alangal pan mi minipit point 1 o'clock isak minit isak 8 ni sowas. Lal pan mi minipit payo point kelak 5 minit riya isak tuwang mo rin sowas ni ngalangan pan mi ni PJ point 3 o'clock isak minute pa isak payo nipo. Ranwat len nipo ang pamiminan pungan paliyapang o palmasang ninate isak 5 ler isak loklekin pa na pamimi. Ni PJ walu lelo isak pan tabakan yang ako marmarakan kacang. Niyapang len ko na pang pamimi palimasa ninate isak len riya isak iloklukin pa na pamimi ni Peach isulel 12 pan kapokin yang ako marmarakan kacaw. Walang na na yung miminitig walisak limaw, walang na ranwach miminitig walisak. Wan sasongan kacaw, memoratin na nawa, naniray nawa, riyasak pa yung miminis 0.00 o wan sasongan kacaw, memoratin na yung 10 wach, mimini silu point pa isak riyaw. Tuan pay pan rasam kachpin klok 1 minute silisak walong ni sauchik o pan pilpurang sa long kachpin klok 1 minute pa isak payo naman sa malakaw. Main ko yung machakan au tapan sa palmachail rongan ranwaj kalanganan kubran karas o kasalenda.